Dodo nok Mela Rosa Yayula Rosetti nok April Mamaku Inu Kanggo Chef tukang masak Rongo kakak aduh kakak yen bener eman lan bener harapan saya apa mungkin bisa urip bebarengan ake rintangane ake halangan alasan gue anak kan rapi wayuan kakang kliwani sayang Ajawati kakang masih tetap sayang bener emang lan bener harapan sayang bos itu kula nunggu tanggung jawab sampean bisa apa sih bos asem bos asem bos asem bos asem bos asem mamaku Inu awarin awan bengi janji kakang tek anti-anti Yayu siapa? orang yang terpingin luruh ganti siapa Mimi Risa kula rela kula nerima salam sana Mimi Risa bagian urip diwayu kula wis pasrah Mimi Risa Majikan maklum kula kan ngerti kakang gue anak rapi tapi kepipen kula ora bisa kelawan mamesuan wis lawas hubungane wis terlanjur segalane kang kula izin bos asem kula jaluk dikawin bos asem bos asem bos asem majikan maning lamun kakang majikan bener emangan lan bener arepan sayang mamai arif kula nunggu tanggung jawab sampean mamai arif sambung sabang ini Mimi Endang wong Supra Mimi Endang Ibu Jaya Bos Jaya, Bos Jaya, Bos Jaya, Bos Jaya, Bos Jaya, Bos Jaya. majikan maning Kula terima Mama Yuli asal laksana Mama Yuli, Mama Yuli, Mama Yuli Diwayu kula wis pasrah blok asem maklum kula kan ngerti Mimi Risa duwe rapi tapi kepripen kulane beli bisa kelawen wis lawas hubungane wis terlanjur segalane kang kula izin kula pengen dikawin Mimi Risa aduh kakang bener emang lan bener arepan sayang kula nunggu tanggung jawab sampeyan Mimi Arif ake rintangan Mimi Arif ake cobaan majikan
alasan duwe anak lan rabi Omnya Alvin, Omnya Alvin, kakang Omnya Alvin, Liwani Nok Yuli Mama Yuli Mama Yuli Omnya Alvin. Mama Yuli Mama Yuli Mama Yuli Mama Yuli Mama Yuli Mama Yuli Lawan kakang bener eman lan bener arepan sayang mula nunggu tanggung jawabe majikan Omnya Alvin 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 matur kesuwun Omnya Alvin apa senok senok